Shisngi hadian ke jingkran usembut Menteri Rangba ke Jelau bak Preston Tensong ubari kemi ikatanat PWD Roads baka kerdop bat ke Surok ke Bahendrus Pak Mitar ban poi syaka senang mau sebut kahap syaka jaka 58 Gorkha Training Center GTC kalau penong ya kinong sensyar senang ke mau sebut ban mi syakmat ban penpau ya ke jing bam la pediang ya ke jingkran usembut Menteri. Hakakat sautari ulbear araja arpusan habaki mi syakmat ban penpai ketien halor ke jingkran usembut Menteri Rangba uba Roy nong dhar urang ba senang ke mau sebut ulaong baka senang mau sebut kala don nadu usnam kat praspa andro punyo bat kisipai kiwan poi hadian kispa snam kumta kim priang baka surok kan dei ke jong kisipai. Ulaong ru baki sipai Assam Rifles, Assam Regiment Bat 11 Wireless, lani ka sipai signal, ki don ya ke jaka bala care kenro habaro arliang ke surok, bat banbu iki kerdop gate, shadow ke surok, klamwan ra ke jengpen kulmar, hendrai. Tang ka GTC ka bu ka kerdop gate hapadeng ke surok, ka bawan ra ru shibun ki jingyakan at bat ki nonglet nang wan. Kumta, ula bu jingkeli balai ka GTC ka long kerpang. Tongayang hapo jone kapor, urang basnong, jong kasnong mo subot tulun hi baro kawai hadin bangile I ya ka khubor menen kasngi ha ka ba deputy chief minister jongi isa Preston Tensong ila jubab ba kane ka jaka kabayat sa snong mo subot leng ba jong kane ka gate kum bapau baki kam nakaliang jong kisipay baka ni kahanrius pa mitar kahap apo kajempet jong kisipay nakaliang jong kasinong hi baro kaway ngimla ban pediang ya kane namar baswa banwan kini kisipay bansa hangne kasinong musbuit kaaldan lupa dakispa spa snem nadu kapor pareng kinong musbuit kiladon sene lasutu bakas nong musbuit kiladon nadu khat pras pa andri punyo ti kani kalong ke ka ba sngukya yang ikum kasnong mani asngukum ya kani ka jingja namar ngi tips kem bakani kalenti kadai kasurok pai ba kabangiya nadu umen barim men baja bat ngitip ru baka ni kasurok kadai tikna kasurok jong upai ba nong musbuit hi kadon kani kakshai Sweet Falls ha ka bagi breu nakaleng ka parthei ki wan banjingo ai ne kakshai bai tanat jongi kabadon hangne hasnong musbuit te kumno kini kisipai kilaban kam ba kani kasurok kadai ka jongki hoi lat viong bakadai ka defense land ngimenjur ban ngimdon hibanong hendai ba pinong pat ba pin kam ya kani kasurok daleleru ngenam la ban pediang phila ban thi iki jaka baro arliang jong kani kasurok hendai kasurok phenom la ban thi ban nginom la hiru ban pediang pom kinong sangsnong jong kasnong mosboy swa ban rung sa snong mosboy napi bali kidon kisipai Assam Rifle kidon kijaka baro aliang both side kiker kenro nabaro aliang kejaka jongki pat kim jupen thot ya kayat kayeng hadin jongata wanru sa kisipai Assam Regiment ru kile hakata kurkom kiker hi baro aliang bat kim jupen thot ya kayat kayeng jong pai ba tihadin kata kadon ru kanika 11 wireless kabangi jukhot sipai signal kini ru kidon jaka baro aliang kikir ya ka jaka lajong kim jupen thot ya ka leit kawan tibalai tang ini enrius pa mitar bakini kisipai GTC kiyo kerpang balai kiyo kerpang ikene ka jaka kabomla ban pediang daleleru nakaliang jong kasnong hibro kawai ipen pau sabaro kinong snong bat bapet ya kane ka khubor ba ngikum kinong snong hi ngimla ban pediang dalelei ya kane ka kam
Tika jingkerpat ke jonga hapo jong kene kapor. Ha ka baydai nakaliang jong ka sarkar. Langsung tu bapin saya don kata ka high level meeting nakaliang jong ka state government bat nakaliang jong sipai. Tinga syuai jengmut. Yaki ngasyuai jengmut. Ba kan bah sibun lane ka best solution nak mta kane ka jing kalong ong yaki bakin care ya ka jaka jukiru baro aliang. Wengru ikagit knang bakanam don su kajing tot hadian abot. Ladang idang pensa ya kane kagit kabamut ba kini ki he sipai lane ki officer sisnem hadian sisnem kinwan ban bujudli da ka bathamai. Bat habawan da ki bathamai kemut ki penkela ya karukom terekam joki nakapor syakapor. Bat dai na katakadaw. Babun sin hi kinong snong jongi masbuit ngi yakandu ya kajing hakajing yai lenti ka jongi tingangai bapo jone kapor ka pamanta sa sisin akan tujur ya ka state government ba ai kanuksa bakin but kumbale kisipai Assam Rifle kumbale kisipai Assam Regiment bat kumbale ru kisipai wireless bakin carry ki jakala jong bat yak lenti pelai loy bat kim de hiru bankam bat ngiru na kaliang jokesnong nginom sya eki dalele ru bakin kam lane ban klim ya kajaka lada keren kisayong namar ngile ya kani namanta ka safety lada fiong nakamta ka safety ngimenjur ya kani tangba nganong yepi nakapasta ka safety jopi care da kakanro ka bejrong bu ya kagit syaki jakala jong mdon manu-manuru pan pentot kajingja katengku nakapor syakapor kaladon kajing tengku hadu bandahap ban yesyo ya daru kidon kiba kinong snong jengi ki syabom syatin kidon kijing ujor kebabun sin nakaliang jong kasnong kinong elam snong kibarim kijulai ya kapan ujor lada day siapo DC office ru ndray kani kakam kasa kaju si kaju keripit kaju si kaju hadu mentaro ngimpat yo ya ka solution kababiang Hakajuk apor uba Roy ula pensngau bakin let yakendu ru yo MP ke Lok Sabha na kasilong parliamentary constituency ban kerpat na u ban simkhia halor ketika jing kinong snong ka mau sebut hadelhi boleh sibun ya kata kajing keli ni na kaliang jong ki isi jong kasnong nila don jingmut bahaya kabakum kata nila don jingmut ru ban la yakendu suai ya mele jongi hadin kata ini yakendu ya presiden jong kaseng BPP bat kumju ru ya MP badan burom jongi ban ya keren ban ya thu ya kani kajing kenang ba inang la pat banra ya kani ka kubor syakibor bahalor to hakabay bakata kabentaru nilaya perkat bangin ya kendu ya deputy chief minister balong ru umesta jongka PWD road bat hajo ka poru minister jongka home te halo jong kata kabenta ngila dan jengbut ban lai kendu klem dapat slam so habatin pej bahaki kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya